Omomori uria wambiriirie kiumia githiru matura-ini ma Ruai maria marigiceirie mugunda wa thirikari uria utegwo mai ma giko no urathi na mbere. Aria nyumba ciao itaramomoretwo irokire kumomorwo utuku wa gukia kwa muthenya wa gatatu. Riri ari itena ria gatatu ria umomori uyu. Sasa siku ya 4 ndio zilianza kuteremshwa hapa chini. Zikateremshwa zikakuja zikapiga ile shamba wanasemaga ya Ruto. Wakaipiga wakaimaliza, ilikuwa mpaka na kambi ya askari hapo ndani. Nao venye walikuwa wanakaa hapo, venye walikuja waliwafukuza na wakapiga yuko kila kitu na wakaanza kuchimba mtaro. Mere no ngari ni umwe uria uhutitio umomori-ini uyu akiuga okire guku miaka 4 mithiru na agitikira ati gutire mundu ukoragwo na taito na aingi aikari ni ethari ngui cia githurano kia mwaka wa 2007. Ithuĩ twi IDP na nĩ tũikarĩte gũkũ mũno na tũkoretwo tũgĩikara tũnyũmba tũnini twa mabati. Ona nĩ hĩndĩ kũradevelopire andũ mona thitima nĩ ciekĩrwo marambia gwaka na mahiga cikununua. Kamwene ni ga gutambio gwa thitima niko Daniel Juguna oigite gatumite andu ingi mathamire guko na noko gatumite umomori uyu utafanio. Ni ati thitima ni ciekirwo cianjia kuguithio micii-ini no itire irakinya no cianjia kuguithio micii-ini mekira transformer ona hindi ria matarekirite transformer gutire mundu uratwaragiria no muthenya uria mekirire transformer uguo magikira transformer igire tondu mwe yekirirwo haha kianda no ngigikirwo na guku rugongo hatire hindi mari moka gutekiritwo transformer no riria kurekirirwo kuratuika mita nĩ ikuma muthenya uria gwatuikire mita ikauma ta rucio nigetha andu moke mekirerwo kuma hau niho twanjire thina wanjiririe. Mugunda uyu ni wa ika 16 na ikari marigiceirio ni ndemu cia mai ma giko maria moimaga matura mothe ma Nairobi gikirorererio guku. Riu mauga tuikarite gwa sewage ri turarigwo atiriri kurekirwo thitima kurigwo gwa sewage no warora konero sewage irahura ri mangirokire na matinga maya magirini maya mahuraga miradi ino irahurwo. Hii shamba ni ya serikali si ya mtu. Wani wanatupeleka wapi? Juzi walikuja hapa wakatutanganya. Kuko na shamba iko hapa KBC. Ndio tutoke hapa. Kuenda huko tukavukuzwa na kupatiwa nini tukapigwa huko na nini ndio tutoke huko. Kuri family ingi nayo moigite matire na gwa guthie na maratathi-ini maya niho mombite o ha gukoma na thome wa haha magathondeka mahiga ma kurugira. Sasa mimi napika hapa strong na chemusha maji nikunywe kwa sababu sina namna na sina mbele na nyuma. Hata watu kila mtu anahangaika, tumehangaika hapa kutoka walitubomolea mpaka leo hatuna usalama, hatulali. Tena leo wamekuja usiku. Serikali sena kuja kwa watu mchana wanawaelezea. Ni usiku wanakuja kupiga watu. Tunaweza kuwafikiriaje hao watu wanakuja usiku? Hata ikiwa ni serikali, utajua ni serikali gani inakuja usiku. Akuwe na family ino ni mutumia na ciana ciake igire makinyitithania maratathi makome amu aroiga muthenya noguo angikoma kuona utuku mararara makihamurithio. Mwenye anajua atawatunza kama mzazi akuja achukua watoto mapacha atunze. Nitakuwa nimempea tu kilo safi kuliko niwateseke venye wanateseka saa hizi. Mchana nalala kwa ile karatasi, kifika jioni ile ni choo, ile ndio inakuwa nyumba. Ndio nasema kwa nini waligonga nyumba wakaniachia choo? Si afadhali wangegonga choo niachie mahali pa watoto kulala. Aria matigarereire guku marenda kwaraniria na thirikari niguo imahe ihinda ria guthama. Ohami wa migunda ya motungata ma muingi niguo undu uria munene utigite makiri ma family mathinikanite githemba giki aria na gukirio maroria thirikari kwamba kugia na wetereri nao kuona ni haritu guthama riri bururi ugomeirwo ni murimo. Ngiribotera Inooro TV de Ruai, kaunti-ini ya Nairobi, njetago Wanjiku wa Kimani.